لی دەستپێکای ڕێشن ڕێکخراوە داعش بۆی سەرهێرێما کوردستانê bi giştî û şingal bi taybetî hejmareka zora êzdiyan bi gund û dever û giyanê xwe ve bûne qurbaniyên êrişên rêkxirawa Daişê. Piştî rizgarkirina gelek deveran jî li bin destê Daişê. Çendîn gorên bi kom hatine dîtin. Lê haşemiya nexweştir ji bo êzdiyan diyarnemana çarenivîsê hinek ji kes û karên wan ye. Nivîsîngeha revandiyan jî li Duhok dibêje. Weke pêdivî ne ji bo gorên bi kom û ne ji bo keysa qurbaniyên êzdiyan bi giştî kar hatiye kirin. گورت کمال براستی هاتانوکا وەکو پێتیوی کاربڕان نهاتیە کردنا لەو ما ئەم داخواست کەین و چەندین جاراشک بەرین هەمە داخواست کردبووم و ئەو گۆڕنە بێنە پاراستن بێنە حیمایەکردن هەکەروە هوند ئاگادار ببەری چەند ڕۆژە ئێکشوان گۆڕا ئەس بێژم ئاگرشک بەربووێ لەو ما پێتیڤە کو سەروەزارەتە شەهید و ئەنفالا سەر دەستگەهی جینۆسایدێ کو ئەو گۆڕا وان گۆڕا پارێز Demberda jî endamê lijna keysa bi jînosayîdina sandina êzdiyan dibêje. Karên baş hatîne kirin û gorên bi kom jî bi siyacên ewlehiyê hatîne parastin. نمك الدولي لقى الفريق كردي والموافقة قاضي إجراءات تخيط قانوني ما ترتيب كرن أم شونا شنغالي ما أفجورة همو سياج كرن ما بارس حماية كرن بسياج يجيب قوات بحيث تشتغل لينات دورو بريدوي وإجراءات دويجي بريسي چار روجكا ما كريم بشفلك دوراوي همو كولاي بحيث هكا أجر بيجي أجر نجهة تجوري Dêrişin rêxirawa Daeş deş bûyî serhêrêma Kurdistanê taniha pitir ji 6300 kesên êzdî jêgirtin û berzekirin û exîrkirin û kuştinê bûyne qurbaniyên êrişên rêxirawa Daişê. Hena jî pitir ji 22 gorên bi kom hatîne dîtin û pêşbînî jî têkirin ku ji vê hejmara gorên bi kom zêdetir mabe û taniha nehat bine dîtin. Abdusamet Rêkanî, NRT, Duhok.